The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application to the district administration, or contact your nearest block development officer (BDO). Hadian bakalami kejingkeno persya baki pulit karib hoi district kila don kti ban shimpisa nakikali ke bajukit ikemasi hakase ba ar jong katayo kino yalam jong karib hoi Livestock and Suppliers Association RBL and SA kila pensyai bakani kejingkeno kadai ke babakla bat kabom don nongrim. Hadian balami kejingkeno persya ke pulit ke district rib hoi de kabakeno bagi pulit ke don kti ban shimpisa nakikali ke bajukit ikemasi. Hak arpusan trek unai wiang hajar arpusan kino yalam karibhoi Livestock and Suppliers Association kelemi shikmat ban pensyai bagani kejing keno kelemi tang namar kejing stok bakla hapreng ki para dekot bag kejing keno kalong kabam dan nongrim la ban kedo badang hi kendiat singi belalet nya kaliang kekenhuan jongnek association kila kento persya kekenhuan pulet karibhoi bagi judan benta ban syem nepan pisan ngi kali ke bakit nasalan masi hakaba hakakat kendai trek unai wiang hajar arpusan kilalet ban ujor sya deputy commissioner ke district ribhoi nagaliang kinong yalam kene ke association kelemi pat ba ban pensyai ba kene kejing keno kade ke bomdon nongrim setia bat ki ong ba kene kejing keno persya ki pulik kene ke district kalong ke bomdai hakaba nagaliang kinong yalam jong kene ke association kilalet u kene kendo yo senior superintendent ki pulit ke ribhoi ban pen bet halor kene uba pensingan celah ba keran kinong to kubor letho ba kene kejing keno persya ki pulit barang keti ha keban syem pisa nepan pisa negi kali ki bakit kalong tang kajing stok bakla hapdeng ki para dekot jong kaseng letur bahadian balawat dikenai kene kajing stok bakla asyam ba kajing sya kalong bagi pulit kita lasi kali ki bamdan ki kot kisla kum bagi pulit lele berskata banteklah kami kali ki bapen kanyan mari kita ki banyak klam akor ha kesurok ba national highway bahan riau da ke babendra bro bagi no ki badan kejing stok bakla ki de benti benia aswa ban penmi kejing keno ki baklam nongrim de USP daga mensim kejing sukya ula sim ya kene ka kam ka bamangi ngi komplain cha udisi bat ngila ai kopi sha USP de mandat ngi ka arpusan tarik USP ula khot ingi ka asion de ngila dap banwan ekran bat USP de ki ba kum ka asion ngi angnut ngi kerman ngi sungtenat benong kene ka por ban yethu syapi barok kepajba ba USP updiang yangi klam da bu kano ke kendon uai yangi da ka uai upen pau ke keti kemon kediang ban yarap yangi ke asion bangin dengla ban trei kene ke kam harengkat bat ke jingtip jong ka office jongu te nakaliang jongi ke asion ngi ka bakam sukuman kalong bahadin ba nakabor pulit kilakang ban kit mar syodo akini ki arsingi laisngi mangai ki babun ki pajba ki don ka jingdu mensim halor kene ke kam andre ke basu tenat bau SP mentan aga jing ekran jungi ula sya banadu mentahi ba kine ki mar syodo jungi ki bala menolong ki masi ki senyang terter kin yat hi kumba juyat ki por ki mensua te nang nesukman lada don ke ba ki member jong asion lene ki outsider jong asion ki ba kindu ikicing ya selenti de tang nakadaw jing checking jong pulit ki national highway ne kumno ada ki don keno kicing ya kin subhaban kontak sua sangi asion kenang bengin yo ban penbaik bat ke police department nga kerpat nomor kata baru ke member bakim dai ban le trumur ban le sungsit nagbenta kicing bit kajing biang kajing long kaway haka tem ribho jungi ban kentiu iway lot iway
ka jing komplain jungi siya audisi kalong ba kini ki kindet sungi ka don ka jing checking jong ki police checking ki national highway te ki don ki para members ki ba let's say ki bombyang ki kot kesla jong kali ne kuno ki sya ngat ka pain ka ba kat kum ka jing dawa jong ka an Henry kita ki perlok jungi ki ong ba ka la menlong daga jingkit masih ingin syapan san hajar dan si hajar ar hajar kumta ter Henry andang ilai keren stuk bah bat USP uang iklam shimmi ka anggel jong ketiga masih Henry habangi PUI ka news naga por nado nom sting ter sanengi ju checking ki por menmit te kata kamut tang kali masih Henry gino kali ki biangkot biangsla ya kata angin habiat kat kum ka an kata kadai kecing batai jong USP hangi ka asran